Niluka kita don najaran na umali. Balas. Nampan itu lah jaga ni deh. Amin ya Allah nagalukakan tahu ah. Lapak bunting ayo ritana antama misagen na ribone. Kira-kira kan tipe lapak bunting kinampa. Tidon tanah karain tabun to tangga. Aye suro alesai kalau ko ya kana ngilau anak kunisa buka daendri Makkah. Ya barani apa ngasen na tua palang ngerek na kayam balagi pagora patang pulua. Anne suro to do apa karilayo to do len tu batu jala suro mapa sisa le tu malengko na bicara lebat tomi paruru na mente mina di jamban nilantakana tulu sunam ribangken na sa panaya na tuli monsuri pantaran na memba namboko ini di bonto tangga. Anne karem bonto tangga nakyo ni suro apa pasala ni kyo kan ni suro erot klan ni kutaknang kamanakan na karem bonto tangay ma di sabu ka den Makkah. Jadi tas serek nia kabar beredar nek kareba angkana anjo Pak Lukak nga ima di ang pentingi. Jadi dalang dari pencut itu adalah ima di den Makkah. Nampak nyopoing pagorap patampulo baju si tagala na ima di den Makkah. Jadi tas serek ima di ane posisinya sebagai tertuduh. Iya dituduh. Ni analangir na kareba karem bonto tanga. Tena mo na buaya baji kan kana naba junjo kareba ya katena ka. Si mata analangir repinjo na kana suro kalau ko utak nangi anak kemenangkang ku ima di nisaru ka dari bak kabaran niya pangasinan atau palengerekna. Nah, kamay sambunganna. Ambo kami riwanto tangan anay kya tompot tanete sumaya kirta binjai timboro ri parang-parang amolongang ilialu limbang iri joko atete ri memberu amolongang miri batange ngasa lagi di piko naik kya tompot tanete tunggeng iri balandangan surua Rapa kian tamar ke dalekan na balana na tulusut naik di bangken na sabanaya. Halaman selanjutnya. Ya, tahu ah. Ya, lewat sedikit ya. Oke. Pas gitu, membahas gitu. Tidak mengerti kau? Sebentar dibahas gitu. Tulusunai ri jamban nilantakan na pumbali kambara na tulusunai ri kale balla lompona na rabi kale batongi mari den ri Makkah ri kale balla lompona ni epe ri bayini androng anak na ni paritanga ni babaju moncompulo iki bayang kami jo ni paritanga ni babaju moncompulo na 20 ri kanan 20 ri kairi 40 20 ri dalekan 20 ri bokona anak rarang asing ene itu lolong asing lele na baju ejai ari kana moncombulo ri kairi baju sakbe ari boko baju kamu mukor dalle karena lawa-lawa tamuling rawangan pantaran dudu anne ma dikna ni tumbut-tumbut ri bana dengaga dere badi na pak main ni bahana dengaga salah sarena ne bainena jadi jangan disari diabaina ni sabu sinampe kata si patu jadi banyak nani madi. Ni pijak ri jurar jane ponto nyomarem pijak ki. Ni lambu siam botin nari sapuru diri mati no. Botin na njo batu angkana tolak buniuna. Nek botin na jadi tas sereng kamani sanggul ki. Iya labu botin na. Dan mari kama-kama ya Lendi. Tena mo. Ya hari kagurila ya lah betul dah senggu tadi. Nilai go gigi jana ini de malukmu nani sisirang kanupun nari mainan rita roang nani minyaki rimuji ribut tabunging nani patoa ricara men rimuli de masayam baine dibuntingin nakalabine la birina kira-kira burakne alal nanek kamaya iya kasih pato pokoknya nyo marempa si lolo kaya nunna kira-kira nyo foto kaya pasapun na warentong ampato kiri pacarameng apa minyaki nani rupai mo bagkutanan suro na nagana mo imadi ay suro apa no lampai apa kunjun no batu inunia kama-kamane
Apu ali soro ama pasi salah ya cuma lengko na bicara ya anak kuima di pasuran na minira ya karain do bonto tangga sama turu na karain bodo bodo asayan tedon na karain bonto tangga jarang na karain bodo bodo alinta dan niaria ribut tadang ko ini sikko nemba emba ribatu rapper taman roya ini sini abang kini rapor onjok pantama na jinatae nama pamoterek na di romang kandangan baran niya pangasen nuna tua balang ngere nu baran apa cidik nu kai kawam balagi pagor rapatan tu pulua apa timpak ku tak nai mati nana kana mo ima di ay suro tenanak ke pangasen ku bela mi balang ngere ku silalong ku kene batu rewasangku batu rawari goari bonto birain rimampan ribu ngayari talo di candrana ya nama panggaukan riboko pagorra patampulo marami ne persina jari naganan ne pagorra patampulo memang de karem bonto tangan kane ma dinto angin tingang ini pangelak kang ipalukak kang mingkanek ki ma di marangi naganan kana kenan tunan jasengku kana keno silalongku paniak batu rawai di goa Ameman nakana apang gau kang di bawahku pagorra patampuloa tena senna nakana kaman mananjo nakam mama kurapi kalek batongi ballo cok bonto tanga mate netene pak mai rikale balla lompoku nakukuta nang ae balla cok tedon ria panue ranjaran ria panue la nutunu konne mai malakanak ke punalania bambana mingka iya jikanan nate ako malapunalania bambana tatanang iraya tedola pa bayar ko ya to narapi kian tama idalekan na bala na tulusuna ribangken na sabana ya tulusuna ripaladang garina rikale bala lompoa ya rapa empo na suran rupa empot puta nang niya kanan na karembon to tanga puta nang ni karembon to tanga suro apa yang hilau nakan anak ku ima di nisa ku kedai di Makkah apwali mi suro anjo hilau ima di dain di Makkah iya jika nen nakatena bedem pangasen na bella mi palang erek na silalon na pinne batu rewasa manne kanana ima di dain di Makkah tanah apalak bitonyo ceritanya tenaton na pulung-pulungan apwali seng karai tabun totanga ya kanan nakaman ne ay pun nakaman tu kanan nam moterang ko seng kalau disuruh misen suruh aku dong suruh bayar te dong ku suruh paending jarangku napun na te don narapana napun na jaran na sangkang mana napun na doe anam lo pare alakna silalon na panne na umpagorra patampulo ampau pau luka na ima di mambicara mabangun na iya kanana unjuk pantamak na jinia na tena ni pangmotere na riroman na balandangang iya na tulubang ni ma di nagadean dan niari na panganangan ni lapit-lapit ni serokan na pangaleang urilong orisinalu na pang mato ambalo rijokon jo na lontangang iya na pangalayang pamajaritan terus sampai makarwana pole iya na nialayang mo pole cek na talak cek ko mo terang ko kalau na pinrom mo lalan siallo dari suro misalnya may suro gimana tuh di situ nih ya aneh bala sebon tatangam penggawanan di pagor rapatan pulau marentongi kanan na kana yang mintongin tuh naga deang dan niari napat tunuangi na panganangi lapi-lapi nampa na pangaliam ballo na lontanan disalamin ne iya nale bakalan nanam mo terangan ne suro amin tinginay tulus unang jamban nilantakan na tulus ikalau iya dibangken na sa panaya tuli mi asulu ipantaran na memba nan bokoy mi rebonto tangan na tuli kalau na jatompot tane tersumay girita pinjay timbor kiri parang-parang amolo ngiriallo alimbang iri joko ate temeri balambero amolo ngan ribatale ngasa lagi ribu ulong naik jatompot tane te atung ngiri balandangan suro ana rapat cinta maralekan na balla na tulus na ribangken na sabane tulus na ripaladang gawari na likale balla lompona
Rapa empo nama itu tu sulengkana suruhani rupani sempak butana rima di dan rima kaya kanan ya untuk pauna ae suro. Apa sendu lampai nupin ruang wasiallo. Apwa ali suro angkana anjoira ya karain tabuntu tanga. Nasuro paente ngejaranna, nasuro bayar kita donna silalon nabi annena umpagor rapatan pulo ampau palukan om bicara mabangono. Nasuro bayar nilaya tedonna napun na tedon narapanna, napun na jarang sangka mana, napun na doe 60 realakna. Batuang kanan jo pun ni sampai sangka maya tompa selompo-lompona. Pun na tena nakule diuangkan. Ya. 60 reala bilangan na takwasi ang kanang apa na reala kan jo reala ke kusarin pun natang kusala matawan na apa kasi matawan na negara apa jam Arab. ya belan jo belai belai reala Arab. apa Arab Saudi ya tahu lah ayo di meta nak mudah ya lapas ya mas kesu mali nunjuk kan ya keren jo yang mana tadi itu sampai di mana yang mana ya oh ya oke. Situ ya nampanakana moy mati dan Makkah suro napun nakam bantu kanang no ammo terang puan rai sirik kanak kelam mente kang kita lukakku loko kanak kelam bayar tain rangku natuna lele adiwa bele kanak kanang kuku coa mari rampe gading salah sama ribonto ala laku bayar